Nisoma story ya jamaa imwe inagozanie na mundo wake na katika kilingi cha kumangana oila twaizia lau that nduka nene mundo wake na wo walete kwa makwetela elano isi mundo wa sira nono na weta ilo wake ndoka uka nini katika kumangana kwa kia amwea umanja kainoka aki anakakana yana geti na kiluka yani kilacha mbene umanja kaindoka ake anakakana ba manze aumela maedhi ya makwita yani ka imagine kiwetiki ya mume hata kama amekufanyia nini jameni unedhi akwikitata na nitwabundisi yoluwa kumanisi ya mundu na kendo kila utatoma ko yani utana control yacho ito ya mundu manga ba matenge ya surely kana umiebuzi ana surely kike kama muno katika mitwano lanu mabitoka na mundu akuya umia tani neto sina wo na ngisisi ya mtandao ni asima na ukitano ndo neto sia mabembosu kaina inesa ko kuwine asia ubowa kanini kanene tika umanena sino sia mabembosu akioneda wiwi tata anasa kutumia neto sina ndaye ni gondo la uwailita ai ni makomeva ni ndo madhocha nikana withi nitwa kwa Athiani hapo madani ndo wabingu ya hii ni misingi ya dhai kuislava mitamboni ya Athiani FM ikule withi wa wina yo ningwenda yuke kwitene nikana withi talamai tuni masongi ya mwambeni tolika mwanambini wa simo nondo aingi ala masimo tuteo kwa Athiani hapo mana wako kile kanano alikulia kwitene jikulia nikana withi ni twa songi undu baile katani lanzigilengo zeka nenda ukocha ni makwa nikana withi ni twa kwa Athiani hapo mwe mitamboni ya Athiani FM. Karibu sana tuambesia ladies first Masiao. Karibu sana madam. Mugamazi. Evgeza ni na mugeria ni opumutwane sa. By the way itamuno ina mimi seo. No junguli zo man. Kana imu mwana nili. Ya no si mwile by the way. No si mwile. Ani kinguigu. Kwa dola madu kuna kawa. I think ni si mwile kana yengi ba itatu. No junguli ziawia. Batu kwa kila kintu chomeke sawa. Ai kintu kizawa mbepo no yombinge iloki. Wine bulali baba kubi. Ulagoti ndao gwito na weya. Pata nondo utoka kwa nenza kana ni chao imetisuka mbepo. Ndio hiyo. Kama ndio baba yuko wapi sisi? No mbande baimbepo. Anyway, karibu sana. Asante. Paso wa wiki. Ni museo. Ndugato wetu wa mbepo nako. Aye ni kaseta muno. Iyo namba kwa yiko. Yiko angalia pole mlingana tukuiweza. Ndugato wetu wa mbepo. Lakini ni museo. Na nitongianga imo beandi no hapo. Ni kaseta hivyo. Asante. Karibuni sana mitamboni ya Athiani FM. Asante. Na mdigisa hii ni misingi ya dhai tendoli kana mama naona indi tuyambise madam Lydia DC wina ukani wiba kwa families na mwebi ni lasi ya minao vitu kana ka imagine mwondo wako ita umanja mutiso kaki na kakana van ka imagine ndio sema mwe ka imagine yani mundu mwe kali tena katika mutwano onedhi akwikita na mwe vitu kana na wemwe umanja kwanza izitwe netu yethuku no ndu kwenda iwe tawana kutoka no kutoka ngangie lakini ni zitambi na cake kumanja yani you kanini you nduga rigire ni keka nini imagine izito ya mudhemboso wina utawiba kwa families mazikira ndo nyoweta ni twaisie andu manatwana kana ona mendu no sio withie nimekala na ndaia na ndeto imwe eliano kwenda oneka nundo na thia ni mwaye nduka na ni mwabikie bandu ethia wendo ni mwolekile tuze okuma mundu and especially na zindu imwe wezi ndena control kana nde undu wika kwangelekanywe thia mundu ni mukube bai mundu weza be undu wika okeza kwa saba weza kuyaza bena bai mundu weyomba kebaji no ya mundu nyokube o akuba nundu yugethia ilionze twebinya wako yomba twembo londo mundu ukwenda ethia no kube no wongele ethia no ka kendo kake kanini ne unene bia
you the remote is the asinzi onundu nizio asia mundu longi ngomo no kwa hiyo dei patonya kaka bamu katumia yani lazima mume kindu kingi yani lazima na pia hii ngumangano sienda yana sie mundu itetha sie nondo agona ona mundu kwangelekani baiki ndo tetha kana jo na itina ni ngwata wani ndoni nondo sie ndu ndatwe na mala kanywa ndo memelia ndo desioka itina kwa hiyo dei patonya kando ni mai kana na ngumangano na ethia no godile mundu ethia mwikala ni amba kumunenge break ni kana mawo ala we na mama be mathele ethia ni mwemiwe no tatu wa mathina menyu pastor you kumangana kuingwa faida nondo we umango mundu na you unfortunately ndonge mangana au na mundu suku we yongyo uni we na azoketa ba wingi azoketa oyo mukuli ya azokeka kala kaino kalona weti no bana so no sio ando ma twice mabinda maingi ando mebundite kuthimandeto with endo na neno ndeto anyhowly si anu mangano and the other thing is pia no with your utegwo nizo mundu no ku mundu utegwo ni kana woneke nundu mwe close woneke wekata umwikia ibo oneke wakwikia ibo kwa kindu kila kibata andu mabika bakwemana meka lendi manene nesa kana makuwe bindo wo wambothela maika lendi manene kumangana na kunena na sindu thuku kuongela chao kuongelo dhatu Biblia yasia usungio mololo weka ata no aina muzozo ndindia ni umanzite ni kwa tendeto ni uthiwa kana ni weka ata no thio wa uthileku na ani kwa tamithigisa kaunikali kanesa yuloa numano na monoko misini kwando matwani temono mwikala itana kebinda yasa na usiola mwabitoka na ukeda ni mwa dhinikia maundu menyo o undo violate ini niendani kana tokunikile kwasa na Madam Lydia before mokene tunene ilua masito makwita nae na monoela wikose tune mondo kana uti ya wewa na nisi maundu ani mondo matuiki ya by the way uitia wewa bwa bulanesu na mutumia yuka wiyo aidha no balometia azuna mondo maka waida mekika nikila yulo andero se utumia nika na withie mondo su usungio waku wina mwe withie wo ibangwa sangu manzila muswa usu usungio mwailo kuya mondo kule mondo bebi mbona nimeena talama tumia ndo sia mbembo su katika mitwano bebi mbona ndona ndumea elasati ya kombana ndona ndumea kibungo ni namba yana takwa woni wenye leto meanda si akwenyibia si andaya masito asuma sio ni mono na either yepo most of the times ni ando alaba na Athiani mituki ando alaba kala ni for a long time ondozu ile awibo ondozu we mo oyo bona kini we chao we mo ndo ando ni mabika abantu makabaniani na pia ukethia kuthata mundu no kuthata mituki nundu undu lokwenda we kwendo nekata oti wasio bangono ngobia kanobwe okugo kiza no balometi na kuina wena important meeting kwaza kasuti ka kukwenda kakuno wasineza ndozi yo andenge chuchu ona nikibuthia na wamina kuona nikibuthia utiwe wongoni lakini ando ba respond yake patokanya pe mundu lokuwa wongoni na itabionge amwi mbona nikwiye wiko na nona na ndu neka so itu kunegala ndu wolichandeto baby mbona baby kana mbona sweetie yani wambo licha kasito bo withie nika onotwika kaite tata weweta wota no sio kulicha lakini mase tunene realistically percentage nini ni percentage nini na mapenda mengi andala ebindela ndo beno dhatu paile ana size and especially mbona ndo repeated with the appeal thina kwa to raise expectations sandu muno lakini no sike kaanda especially among just a few people Madam Lydia Maziro we college na ndo beana maende yana kwenda na maziro azu twase no etabite mutumia okena leia na ne wabika kana mama na no wabika na ndena nini ndena kila wi mutomate no mugoli abwegi wata lakini like I said maziro olondo yanazi maziro
amwe andola mama tumia muno ndo isiyo wa mukulia mbona ndunoka na thiya yiki wathukany'o na mbona baby ndunoka na thiya isika na kwata kithokanyo chakwa ningo kwate kithokanyo chaku na by the way addition yakwa ni kana tio lazima ukamwita baby kana tuzitwa tu no go the same question lakini with in a different language tone no nimukolie vandu vakwazia mbona baby ndunoka na iya ni umukolie aya nini kwite uge na iya ko kwikiwata no to mean different languages and different terms and different tone I think kila kitu kitu magwando za inge wa ugolwe ukadata kana jao ndo kwelela wiboni woko tena wailo tabe kindu kethio no lindu ichabo na ngomba se budu baba na problem actually problem yiba uyu nundwe na timo ndo mawula wakele binda ke mazekela ke mani maneta with time olondo andu mande no kuwa whether ni married kana ti married pe ndo malusi ya memory yes by the way andu mana abika miaka 40 be nundu be na maundu maingi mutwe ni golwa dinazia I lose memory completely no with ya actually mundu ni evangite ni diwe iya ningwekata ningwezela bantu ndiosa iya lakini maundu be mwengi pia either agwezo lilikana anapeta kolandu kasie kana aizo bikamuzi beyond za ilezi yoskisie kiata ibingiwe yuko unozo with the understanding ukila my advice nika nai evya mundu akuno kwetisia okay ndo tai yesu twatumia na ni wabika bantu walilikana late onotonezo okulwa nondo matuko akwesimu tuyatela mundu ezi wabikamuzi ondo ukunite simu maybe no munana ni sio mother nani umukoni okamuya ai ni wembeta nenoka na iya lakini ningwata niye neso lilikana nekiata nebetie dukani kana nezo bika dukani ibingiwe ogeda niwe explain we mwene ke umuntu longe niwe gwa respected nikana with your nende yela ndo kanayo mundu ndena wo wai wegie kulea nundo ambeke kala kitu mawe mathata ni na mambe kugita ni ethene ngwe yoka na iya no lea ko kanayo na no bindisie no na nige buria we na cho wegio lea kana we na madharao na we bangie ndwe kata ndwete nikana nyeneze kwambe ingeza bali othi dukani okela ke maana in context ya kulia no kulia ni communication communication ni tela za kutatua madhina zo mama kwambia kumangania mana